ljudi, dobrodošli kanal D. Ljudi, htio sam samo da vam se izvinim, dobrodošli u jedan video. Htio sam samo da vam se izvinim za ovo što nisam odavno pravio video, nismo jednostavno snimali. Sad zašto ja nisam snimao? Zato što crku mikrofon po drugi put, znači to je baš ono, kako to samo meni može desiti, ljudi moji. Da, i šta sam još htio, rekao sam, izađe, potrudit ću se da češće malo izlaze, znači, videi, onako, više oni vlogovi od gameplaya, zato što jednostavno, teško mikrofon, šta, znači možemo samo snimati za sad vlogove, ali popravit ćemo i mikrofon, pa nekako ćemo snimati, znači neki način. I ljudi moji, isto što sam vam htio da kažem, napravio sam Twitter account, tamo me 8 me prati, a 84 ja pratim, znači ljudi moji, možete da me followujete na Twitteru, naravno evo ovdje, pritisnite ovdje ako hoćete da me pratite na Twitteru ili da vidite moju stranicu na Twitteru. I ljudi moji, naravno, htio sam još da vam kažem da, znači, stvarno mi je žao što još nismo radili video, Bog zna koliko, možda pol mjeseca, možda mjesec, ko zna, ne gledam ja puno u kalendar, ali uglavnom ljudi moji, eto, htio sam samo to da vam kažem, to je ljudi bilo to za ovaj video. Like, share, subscribe, like, share i subscribe i ljudi, mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!